ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nana Flora! Nana Flora! Apay ka day, Lloyd anak ko. Ay nawaw! Di yung makita dagita aya. Dagiti mulak asayuti ka day. Wan! Ikatin nyo dagita asayuti dita. Jak kayat amakita pa'y dagita. Di nakamot an-anwan ti sayuti amulak ah. Ikatin nyo kunakta amangan no di yung mapupuutan. Kat agover da bakod dagita asayuti. Isupay kit di apasalsali iti arubayan mi. Di ka madanagan, ta saan ko nga ipalubos akasta ti mapasamak na kaong. Noan niya mo nga tatinaknakan mo ah. Agraman sayuti iti arubayak. Pagpupudutan manan. Un ata nasakit ti matak ang makakikita kadagita asayuti. No da kayo kat komportable kayo iti narugit nga aglawlaw. Siya, saan? Mula dagita saan arugay. Ay basta! Ikatin nyo dahi tanudiyo kayat tiriri. Nagturid ka matin nga agpuka-pukaw iti arubayan kat bigbigatan. Una, tama ka pasurun ta ka aruba tayo abakil. Ay nawaw, para sa'yo ti lang. Kan may isa, saan mo't anagover da bakod gad? No apay ngamin akong conformity mulmula na di ta arubayan na. Mayat kid ditikas jay saan nga isupay agatangan na? Oho, nasakit nga rod ti matak ang makakitkita kadagita amula na. Pangasim man bakit? Dakas ti kasta agalad ti may sa akaruba. Narigat matlaang no agul uli magdatao. Ta mga no karkarun dakit di pay. Amom amasikog ka. Gamday tapay lang makiap, apa mo tamom. Ura awan mo dakas nga aramidon dakin ka. Si kapay ti feeling biktima. Asino ti asawam aya? Dadya abakat? Una yan ay bakit? Nagalas ti ugali akasta. Anya ti masapul mo, hari nakkaw. Pasensya kayo nana. Pasensya. Awan mo't basol mo kanyak. Nangag ko pinagsasawan na kayo ti asawa kita'y bigat nana. Ah, day-jay ka day. No duma, oray bagbaga akit kaslawan mang mangag na nana. Wan nga raw, agraman dagiti mulak, pagpupudutan na. Tila pagpupudutan lang araw. Kastamot asigod ni bakit mo, nagmayat apalapalan. Isa mababay nakit din kada kayo nana. Awan pagbainam, tawan basol mo nakaw. Ni bakit mo ti ayan ti bidaw. Hare! No. Hare! Ne, isunday ti agpukpukaw nakaw. Agawid kan, tamang anuan yaman ang ti panunutin na. Sakit masikog mo. Amang anuan niya pa'y ti mapasamak kang kwana, makabaso laki de. Pasensya kayo manin nana. Awan ka di ti mangmangag musika, hare! Agawa am ti mapan iti ayan na, tanay, makaungutan ni bakit mo. Alaam to day no agawid ka, Mari Isang. Ay nawaw, ugot ti sayuti mo't day tamaray. Wain Maray, alaam mo, tasayang mo. Apay ngamin nga inalam amin, maray. Wan ata agungot ni Lloyda. Ti kaaruba yu amasikaw. Wain Maray, Na, anya kanuman ng ti pagpupudutan day di ababae. nasakit ti mata na makakit-kita kadagiti mulak, Maray. Kaya't na nga ikatak, tamangan no aguber da bakod. Ay nawaw, nakatangtangsit mo't day ta amasikaw. Hay na, Maray, ugali nanti kasta. Uray mo't idisaan pa'y amasikog. Sa bagay saanan nga epekto ti panagsikog na day ta, maray. Talaga laeng ki day ama nagdakdakas day ta tao. Talaga amang ibabayin kamot Lloyda. Apay manan, Pasam da ito surat para ken ka. Naggapo di barangay hall. anya day tayo. Hindi man dana ka ni Celia akalugaran tayo. Ay nawaw, iti anya aga po kanumat. Impungot mo kanumat idi na minsan ngal daw. Day jay ti makagapo. Wen, apay mo takas jay tinaramid mo.
Un ata sa bali ti panagkita na kanya. Iso ana asarak ken kwa na. Kasano sa bali ti panagkita na ken ka? Kasla adda kayat na asawan. Ay unay kan bakit? Jak ammo no nyat aramida ken ka. Sika ti makaammo asumango ken kwa na. Di mo namnamaan akatuan ka bay. Oh, di siya. Kabaalak mo ti sumango asisyak laang ka. Nairwa makun lakay. Anya jay nadamag kaw. Naipabarangay kanuman ti masikog akaarubayaw. Wen maray, impabarangay ni Silya. Ay nawaw. Apay kanumaray. Iti anya aga po ang naipabarangay. Tidamag ko, kat impungot na ni Silya, uray awan mo makagapaw. Anya. Agbalan, sanday ta akaruba, maray. Amo na masikaw ngam kastapay laang ti aramiden na. Talaga na ito lang mutin at ikinatangsit na. Ay naapo aya. Sipud pa'y iday, aging ga ita amasikaw, kat talaga asuki ti barangay hul, maray. Dilaag bain mo iti kastang aramiden na. Talaga nga awan babain na day a babae. Inton ko nadama pasamak iti sikog na. Day tamo lang ti delikadaw. Narigat ti mapagpabasol no bilang man ta adadakas a mapasamak king kuana. Ayun amaray. No adadakas ang mapasamak iti sikog na. Sigurado ada kayo ti pabasulan na. Ammom no anyat ibagbaga dagiti tattao. Ay nawaw. Anya kanumanan. Suki ka kanu ti barangay hall. Anya? Makitam day ta. Awan babain mo iti pada matao. Masikog ka. Ngam maipabarangay ka pa'y lang. Anya ko maita kanya. Nung nagreklamo amin anak kaapam, awanan. Naimbag ko nama, tanaanos ti taduma anak kaapam. Iso asaan da ka at tinutupan. Una, uray masikuga. Oray masikog ka kat kabalam ti makiapa, kasta ka de. Ay wana, awan kabuteng ko, hari. Day tanto ti isurom iti anak mo. Timang perhuiso iti pada matao. Agrobwat akon, tatang. Anya nga oras ti panagawid mo anak ka. Depende no anya oras amalpas tilakad ko, tatang. Kita di ka agpakarabi eh. Wen, adamot kit di appointment ko. Sa anak nga agpila iti mabayag. Timpagatang ko ken ka di mo liplipatan. Wen, tatang. Dayjay lang ka di ti ipagatang yo. Awanan na yun na. Wan anak ko, day talaang. Tay sumot ti umanayan ti kwartak. Okay. Mapanak nga rudan, tatang. Alaam tapayong, taamangan numasapa ti todo na. Saanan, tatang? Adda payong dito'y bag ko. Mala, agan-anad ka anak ko. Ay nawaw, mabalin ka di adumenden ka. Anya? Dumenden ka tapno makatugawak mo. Ay nawaw, adupay mo ti bakanti Dito nga rod mo ti kayat ko. Kita ang amasikog da tao. Kastapay laang mo ti bagam. Naa, sika ti adda kasapulan na. Sa ita, si kapay lang tinatangsit ngagsasao. Imbes ang makisarita ka itinasaya at kanyak. Hay, makaamu kamutan Sika ti agadyas. Di mo namnamaan nga idundunan kapay. Anya? Saan ka mat siguro atulang? Ha? Addan to aldaw mo kunak tumot. Saan laang nga ita ti aldaw? Inton sumaruno, makisarita kayo itinasayaat. Di kay agbalin nga awanan modo. Da kayo lang aruden ti adda kasapulan na, da kayo pa itinatangsit. Ay na, bastos mo't day ja aloyda, tatang. Sino aloyda? Jay masikog akaaruba ni Nana Flora Ne, masikog gaya man day jay. Wan, nga may na, nakatangtangsit, tatang. Isupay lang, tikas day ti panagsasauna kanyak. Anya mo tinagapaan nyo. Nakaluganak ngamin itay, kat ti kayat na, dumandanak kano tamasikog. Kahit, Saan kun ngay naramid ti kayat na, tatang? ay nawaw, ti ko namkat masikog. Masikog, nga may na, nakatangtangsit nga ro, tatang. Isupay laang ti makaungat kanyak itay. Isu abinaybay akon makapaawan ganas mat. Ang mga no epekto day ta, ti panagsikog na anak ko. Anyat ko da, Mabel. Ada di yung nagkinaawatan kiniloyda. Adda, nana. Apay, Mike. Nakatangtangsit day ta akarubayo. Feeling bus. Ti kayat na siguro kat agad just ti amin para kinkwana. Anya? Kastoy ngamin, nana.
Ti kayat na kat dumandanak kano. Uray tanalawa pa'y mo ti pagtugawan iti dayjay ajip. Kay, Gaputa makaunget amang ibaga kanyak. Jak pinagustuhan ti kayat na. talagan siya nga awan pagbaliwan dayjay a tao. Tinaibaga ni tatang kanyak amangan kano no epekto dayjay ti panagsikog na. Ngam kasla sa anak amamati nana. Ay nanak kong, talaga ama nagdakdakis dayta ka aruba. Uray idi saan pa'y ama sikaw kat kastanan. So kiti barangay hul dayta. Aya, Wan, dayta ti pudnaw. Jak man amo no anya met tinagustuhan nila kay nakengkwana. no saan na akabutang ni kapitan? No saan na akabutang ti may pabarangay? Datayon ti mangted iti pagnakman na nana. Marmarwam day tatao. Kunaktupay kat kada kayo tatang. Ay nawaw, apay ka di. Nakasaritak ni Nana Flora akaaruba day ja Aloyda. Ket, anya timbaganakin ka. Talaga kanu nga ugali ni Loyda ti kasjay. Uray idi saan pa'y amasikog tatang. Kastaya. Wen, haddan to aldaw day ja babae kunaktumat. Ay, kitaan nyo anak ko. Saan kumaaday ta ti pagbasbasulan nyo? Ni tatang met, madanagan kay man ngaminan. Wan ata makapadanag mo't ngagpaiso ti kasta nga ibagbagam anak ko. Relax kay lang ka di tatang. Sa anak mo't ama nagdakdakas a tao kat. Mala, mangan kamot nga rudan. Imo na akon anangan itay. Anyat sindayo nga'y tatang. Nangyag na antim sarya iti tinula. Adda na ba ti dita aparaken ka? Okay, mga anak mo't nga rudan tatang. Kasta ti plano yung aramidan kin ni Loida. Word maray, but-but ngan milaang. Saan na akabutang ti barangay hulkat? Da kamilatan ti mangtid iti pagnakman na. Ay nawaw, kitain nyo amaray. Sapay masikog dayjay. Saan magkidi nga ita maray? Kaano nga'y maray? Urayan mi ama kapas ngay. Sumurot kanto kada kami, wife. Apay mag. Wen ata na tayo ti mga ramid iti plano may. Saan nga ta delikada? Saan tayo umatkit di adang ran maray? But-but ngan tay laang tabarang agnakam matay. Ay, manuabulan matan tinapalabas sipud nagpas ngay ni Loida. Wen nga rod nana, mabalin sa mutan. Mabalinan, timingan tay laang arumwar. Sige, i-text nakto nana. Wan, uren ni Mari Isang, umay tumak kanaw. No kasta, adu tayo nga rod. Wan, Ang masapol nga ag-control tayo latta nana. Amangan numabigla kat anyakit di ti mapasamak ken kuana. kaun ang ameng. Urayan tayo ang mapanmanan iti ayan ni nanang na. Sigurado ang marabyan dayjay nukwa. Ang amangan no itugtugot naman ti anak na nana. Saan magkiday? Taada nila kay na dita balayda. Nay, isunday ta sumungad. Sakit adda flashlight na. Saan na tayo nga ta mairupaan? Sigurado asaan nana. Aguli makay nga rudan tanay. Asidagan iti ayan tayo. Anay ko! Apay na inyabong yung kanyak ti sako! Asino kayo? Kanya ti masapol yung kanyak! Anay! Ipatanda! Kanya ti kasapulan yung kanyak kaya! Pangasayo! Di na kumamadangran! At da anak ko amang namnama kanyak! Tibuok ko! Anay ko! Makitayo, nagpartak ati maray nana. Para makita no naturod pa ila ang makiapa day taataaw. Saan nga taan na purwan dayjay? Danag yun ay nana Isang. Saan anapurwan dayjay? Kitaan nyo, nakataray tupay. Saan na tayo nga taan na ilasin? Imposible ang mapasamak day tamaray. Rabieng, saan ang makita ti rupa tayo? Sa bagay mutkit di ata inabungan tayo pa'y itisako ti rupa na. Uwan nana, mala, agawid tayo matan tanay. Rumabiin, sigurado asap-sapulan dak matan ti pamilya. Muray siyak,
Agawid ak muteng, ang mga numakaungot nila kay kau. Lakay! Ne, nan ano ka? Nagitawanan ba yun? Ay nawaw, anyat na pasamak ken kaya. Diyan ka mo no asino dagi jay at tao. Saan damat nga agsasao, ngam kinabildak. Kita ang tibok ko, tinungpatungpadak pa eh. Sus, ang mga no dagiti nakaapam akalugaran tayo tinangaramid iti kasta. Diyan ka mo lakay, diyan mat nga rod nakita tirupa da. Naimbaglaangan at nakataraya kadagos. Dagiti siguro nakaapam dagita. Himalis dalagit digeng ka. Kagreklamo aki jay barangay hall lakay. Ay nawaw, kasano ko mga reklamo ka? Anya nga rod taramida. Agul uli magaklatan, di kat katawaan da kon. Sino nga ro ti reklamo? Sigurado adagiti nakaapak dagi jay. Narigat ang maduktalan no asino dagita. San atunggal sulit ti barangay ket adda CCTV? May sapay, ado dagiti nakaapam akalugaran tayo. Agraman dagiti taga kabangibang a barangay. May tudom nga raw, no asino kadakwada tinangaramid iti kasta. Kasdila tangarudan. Anya nga rod ti maaramidam nga ay. Agbalbaliw ka ngaminan. Di mo urayan ang maisagmak ka. Di mo urayan ang nakarkaro pa iti mapasamak ken ka, gapu iti kinatangsit mo. Adda ni Loida di tabalay damaray. Adda, maray. Kurt, kumusta ngay? Saan ang nagreklamo ije barangay hall? Saan ba? Awan siguro mula ang maitudo na Apapaan nakakadipay. Saan mutin, maray? Dua alawasin adinak pinagsasawan, maray. Nagbuteng siguro muteng. Sapay la kumaat ang nagbutang nga agpaysaw. Tapno dinan ulitin tikas ding inararamid na. Una, nang runa pa'y kat addan anak na. Nakunampay, maray. Anya ngay ti isuro na iti anak na no kasjay laeng. Wen nga rod at to'y tibaso, maray. Agkapita, kabayatan ti panagsarsarita ta adwa. Kontrolom laang ti saom, ta ang mga numangag nakigday. Saan ang mabalin ang mabisto tayaw? Mayata, adda ka kanayon diti balay. Nasaya day tabakat. Ipamaysam ti atensyon mo iti anak ta. Ay nawaw, isometer aramida. Nasaya day ta, tapno maliklikam ti apa. Binilang ko kat 2 bulan ang awan nakapapang bakit. Ay ko ha? Nalawlawagan mo't siguro ti panunot mo niya. May mayatan ti kastoy lakay. May mayat ti agpupuklatan dito'y balay. Natal na ti biyang. Wan mo't ngamin. Nataltal na ka naragragsak ti biyag no awan kaapa tayo. Narigat ngagpaysaw no natangsit ti may sa tao. Tama nga no urayin da ka ditadalan. Day tapay ti may sa pagbutbut nga klakay. Ang mga numaisagmakak manen, gapo iti kinatangsit ko. Ay nawaw! Kontrolam ti bagim, liklikam ti anyaman ariribok, ti saan apanang kontrol iti unget, kat mabalin amang itundawan no mangirugi iti riribok. Laglagi pam asaan laang asika ti maapektaran, no diket agraman ti sibubukal a pamilyam. Ngamin, no adadakas ang mapasamakken ka, isuda ti numero 1 nga apektado. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.